Almia Islamic Educational Institute Sir Hamdan is going to recite here Naat Sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Bukus zanan buzanan bas Muhammad, bukus manan bumanan bas Muhammad, Muhammad bas Muhammad myon arman, bu kya zanayt kya go dinu iman. Wala lal mohtaj chay kunch sari, wala lal mohtaj chay kunch sari. Tawai mot mein yatzkal karan intizari, wala lal mohtaj chay kunch sari. Yu gam zadan kun karu gam gusari, yu gam zadan kun karu gam gusari. Tawai mot mein yatzkal karan intizari, wala lal mohtaj chay kunch sari. Anak yod tashrif chalan gamt taklif, anak yod tashrif chalan gamt taklif. Dilas ad mein chali hum sari bekarari, wala lal mohtaj chay kunch sari. Zamanai chu dushman safan maz chirahzan, zamanai chu dushman safan maz chirahzan. Karu ane hifazat chu dushman chapari, wala lal mohtaj chay kunch sari. Buchus lol bemar dawa chum didar, buchus lol bemar dawa chum didar. Karu ak nazar shad salam bemari, wala lal mohtaj chay kunch sari. Karu ak nazar shad salam bemari, wala lal mohtaj chay kunch sari. Sahara diyu na ay kis besahara, sahara diyu na ay kis besaharas. Buchus ak musafir chay tajdari, wala lal mohtaj chay
बचूस अख मुसाफिर चखई ताजदारी वाला लाल मोहताज कुंज सरी ये दागे गुलामी डकस युस में शूबान ये दागे गुलामी डकस युस में शूबान मंगान छुई जहानी सदा दागदारी वाला लाल मोहताज कुंज सरी मंगा